Manuia I le lofa malanga leo le tua ua. Whai ona tātou toi whairo iai. Lungo le tātou pōkalame I le tātou wala ata. E ona tuina atu es whale teitasi o le leo le whautanga. I le tātou iai le nei aso fau o le vi inga lea mane. Anga whaafitai I le atua. E ona tātou whairo iai I le nei aso. E mumona u whaatalofa sunga le whaatonu, sunga le whengainga po le tātou pōkalame. Lunga le kolopo Kingdom TV, whawhelua I foi ia mawalunga le au whainga alwenga. Ia olo whapea nā ona nono manu le atua nei aso o ase manuia. Tō se manuia o lo tātou iai le nei aso au matiute mga alwenga. Whawhelua I foi le tātou paanga, lunga le Facebook Live. Maro lava le soifua manuia, maro le folau le neva yaso. I ia le li ua tātou tau nu mai le whaiunga le neva yaso. Ia mawalunga le tausinga ma le anga le lei, ia whapena foina o whaatalo whātu I le YouTube channel o iai nisi vaenga o le tātou ainga mafuta, ia ma lo lava le ono sai tiute ma whaiva, au a foi mea o whitaia I le nei vai tau, ia le upo le tusi le tu au noa ina tātou e pa use mano, ai le taitai ane ono le alofa ma le anga lei o le tātou atua, I le aso ma le aso, le ua tātou whailua iai, I le ungo le nei vai aso, ia au leo ngā tutonu le nei masina, o lo whapea nā o na iai le file mua le atua, o lo tātou, o te ina ai tātou, ia, ma lo lava leo nusai mo le nei vai aso, ma lo le ngalue, ma lo le whatoatoa, vi ia le atua, whawheloa iai, pa ia mawalunga wō mai masani, tātou paanga, o lo whapea nā no pia iso staffa laulangi, ia o maua le nei tai au o te whaafeiloa I whaatalofa whaatulima atu ia manuia tiu te mawhaiva le nei aso ia o le tātou pokalame pe o na tuina atu as fole teitas o le leo le whaatanga ia po le alofa tu noa le atua I le whaolaina po le wā whaolaina I tātou I lona alofa tu le noa ona o Yesu Keriso ia vi ia ai le atua le ala tātou mafuta I le nei tai au ia fo I le matu mau I le atua lona ve inga la tatu amata se talo e le fai titia lo mato wanganga whaftai le nei aso lo mato tama lofa e na wahe foa I le nei aso e whaopopo le soifumo le ola e maise lo taita inga le lei le nei vai aso le nei masina le nei tausanga wa pena ona mato folau ai lo file muma le manuia o lau fio wa whai ona mātou whailua I ai pe ona mātou au ona mga lulue ai I awa noa wa e te tala ina mātou te moli mau ai le tala le leia lau fio I lunga o penga ta whailangi pe ona I ai le nei tae au o mnia manga le leila wa ona whaatonu le sunga whengainga ya breta mo whaitua whapea foi le whaialo au ona le atua lo o ngā lulue maise le tāpua inga mau na I tua asinsina I mauta malawa Mātou stalo lau fio wha manuia fi au mga luenga matute a mata o le nei aso. Lava le lie se me o whapea nā o na iai au tangata whaatuatua I le nei aso. Ta ina pe lo mana ma lo wanganga o lo file mu. Mana tua le nei tai au lo mātou o lie. Nise o mātou uso a keuseano sawa ina ma fasi o tia o no le mau. I le malo lo mātou o tua mātou te stu whaatasi ma o mātou uso mainga. Ma whanwhana whaalo tele I la ua fio I la tau o na ua whapena na lema whai le oti o na to e selo la tau tatonunga I la ua fio le ola ma le manuia ua la tau iloa ma tau tatalo ma whanwhana whaalo tele I aila puipuinga nisi o whetuli ngai whapena na sawa ina o na le mau ia Yesu Keriso mana tua missionare ia I lo wanga le lei tafa o le laulangi o lo whapea nana mo le mawai. Ta talo mo Israelu le nei aso I elo file mu mo lo wanga le lei lau puipuinga ma lau whamunianga tonu o Israelu mai le li e le pāle mia ma le whainga malo. Le malo si whawhitawhita leo ai wha leo ngā ai le fōwalenga ma le whamawalunga ai elo file mu lungo Israelu. Mātu te talo I manatua se o mātou atunu o Samoa. Nā malaina le tūlanga lo o iai a mātu te talo pēr I lau fio whapea nana e whatūlanga mai whatūlai mai. Se wa e o tusi a au iai lau fio e whatūlai e taitaia Samoa
ina ia maua pea le manuia ma le file mu ma le nofo le lei ma le soolonga le lei o mea umo mātou wa ai le lalolangi o le o toi ai se mea toi tu mau wa luluina whaavai wa mātou loai wala talata lava lo toi fia mai a o mātou iai le au nanga ma ngā luenga e le whai titia le nganga whaaftailo mātou fia ia wanoa te tala lau fia mātou te moli mawai ina ia vi ia ma tele ni nganga e whaapenana whaalau i lo ai lo malo a wale ai se alofanga o le tangata i le nei lalolangi lo mātou tua wawa ta tala ina lau fio whaitito e so se mea e le ai se tasi e le mawhai o na le whaalongolongo ai i ala i lau fionga fola lo mātou tu e tu mamea lo wanga le leima lau whamunianga le tai au lo fina ngalo lo mātou tu manuia tiu te mwhaiva mga luenga a onga nei whanau mai o mātou a inga ia i leanga le leilo mātou tu a mata i lo file mui umea umalo vi inga o Yesu o mātou wole wala awa tue nei. Amene ma amene. Ia. Ia le li nei tai au o le momope telu a o lona mta upe wha. Whai po sifuma le lua se i wha umar whai tau. Ia wha funga mai ia fionga le tātou atua. O mai se wha malosi a le au. Mo tātou le nei aso ia whai lea ma toe wha malosi ma toi ti matai le sa walinga malos awe ya te tātou e ale ya na fionga forfola. Le au pele awa tau te ofo i le toftofonga pele afi o ia te o tau e whai ma toftofonga ia te o tau pese io se mea fōu o ia te o tau e whapea o na wha tofusia o tau whatasi ti ngā kewiso ia o tau o riai ina ia fia o tau mali o tele pe a whaalia mailo na mamalu. A whai e puleanga ina o tau ona o le suafo keweso. Am ia o tau awa o lo tu mau ia o tau le nganga mamalu o lo tātou atua. O lo o whaia o ia e la tau a ua vi ia e o tau. Awa fo ina iala o na whaatinga ina so o tau ina ua whasio tangata, pe ngā oi, pe a mioleanga, ia pe ina ia ua asia sifua i mea aisi tangata. Ai a whai e whaatinga ina se tasi awa o ia o le kewisiano, a ua le maasia siai o ia, a ia vivi i atu i le atua ona o le lava mea, a ua ona pōnei, a mata ai, whaamasnonga le ainga o le atua, a whai fo i e mua ia tātou, ia pese ale ngā taanga o e whaalong tata i le tala le leia le atua. Pe a whai fo i e toi ina le mawhai o na whaola ina o le amea tonu, po whea tu mai ai e whaale matau ma le angasala. O le nei, o i lātou ua tinga ina tusa ma le whina ngalo o le atua. Ia lātou tu ina atu ma le ami o le lei, o lātou lava ola i le na whaia mea uma i ia. O ia e wha maoni. Ia, whaamania mai le atua ia na fionga o tātou whaitau, ma tātou whaarongolongo ai, i le nei tai au ia whailea, ma tai muanga, ma tai ala, i le soifua whaatuatua, ma le tātou wola taritonu, ia ai maise, lo tātou iai, lo tātou whaingamalanga, i le tele o mea ro whapenana, tātou whitai ai, ia a olo iai pēr, le file mua le atua mo tātou, o le autunga o le nei mataupu o le ola i se o langa whaapaiaina ia ma ono sai whaafita au le soifuanga ola se o langa whaapaiaina manu malo ola fia ola le o langa whinau o soifua ma ola i se o langa e taritonu atu i le atua ma ia tātou mautinoa e tātou iai i whaafita. E le se mea o le tusi le apostolo i e portoino Petelu e te whamanatu le kalesia le ngā le taimi le soa whaata ape solo tangata lau whaatuatua le sawanga le kalesia le nawa i tau. Ma le toe whaa manatu lava le apostolo tusa ma le ono sai i tātou i le olanga whaakewisiano.
o matua tu tele le sauanga le na vai tau le ile tala la ale tusi ma to e fa manatu ai e fa pena na fa fangu mai o le tusi a popo ai po le tusi fa manatu ma le toe ave o se fe au e fa lo tu tele ai la ke usano wa fa ape solo ma fa pena ona sawaina le ile tusi ma mta po le neta ya o lo fa pena na fa manatu mai tatou ole kasi leva ainga e lo la walunga ai le fe au ma le fa manatu o le apostolo po le ina petelu e tusi fa manatu mai o le sia ya tula fa soifuanga ia fa ke sano pe e fengata ona tatou talia ina taimi o fa fitauli pe ka ko ke pe fa fengata tele ona tatou io e ina ni fa fitauli tupu ya te tatou pe a o mai ia taimi leanga o soifuanga wari mo le sila fio ala melefe mai tala Yesu le o so te awina atu o tau o puaia na fautua iai pena apopo ia Yesu le o so ai le tuua me o te awina atu o tau le vao luko fe ai me la ia o tau ata mamai pe o le ngata file mu pe o le lupe o le nā tala po o le nā fa manatu o lo au mai ai o le olanga fa kewesiano po o fa pewa e talia ina Yesu po wa e talitonu lo fa tutuanga mau ya Yesu lo loto e tele soifuanga file mu te lo taimi o lo fa pena na o le fionga pa ia le atua wal me mo ilava ia i lo tato si o mangale na so e tato i loa fa mautinoa o le sileva aenga le soifuanga fa o la ina po le fa e tato te ale mo faina vese mai te tatou o le tele o fa fitau le fsanga i ma tatou fa pena ona o mai tatou ma fa o mai ele fe au ta pena i pe tatou ia so uma fa pela ia longo winga o se soifuanga po se olanga le afa pe ke sa no mai o lo file mu le lo savan valinga malo ia ile nei vai te vi ia le ri ia oi e pe ona te fa manatu le fe au le nei ya tatou uma tangata whaolenga e tele whawhitauli e te tau ale apopo inga maa nei ale apostolo po le toi ino pe telu i le karesia ma tangata le whaoleina i le vaenga ta uanene le soifuanga whaatuatua po le tangata whaoleina po le tangata lo whapea nana i te tonu o lo iai pelonga loto ma taitonunga ma tutu maupea a mai ele le apostolo e pe telu le whaamatalanga e fautua ina to una ia ai pe to fa popo ai le loto te tele la uso ina ia mau pelo la tu te tonunga e alu pele sa valinga a wone i fa vai vai ta to di tele va vita le langa linga tu silo ai wa alu a di telo ile fa upu ato il mata upu ato o lo fa pena na fa manatu mai o le nei wa tinga ina e ke wiso ile tino o le suia tatou ia fai ai ma upenga ia o tau fo i lea lava loto a wa o le ua tinga i le tino ua tuu e ia lea ngasala o le apopo inga la nana o toi wha manatu o le a petelu ma le toi whafangu a petelu ina ia wha manatu ia te i tatou a wa iai le mafuanga e iai wingo mea uma a mai e pera ele le la walunga le mata upunga tusi mai o tinga ina ke wiso ono tatu sui e tatou e le file mula lo woso mai tonu i malo manatu a le fa fita a tele fa fita lu fa pele ke le lopo le ma ngai le ona ngande a le tele fa fita uli ese o le winga na o lo o malosi o le manatu la le apostolo po le tustala ia poto ina petelo o lo ia na fa manatu le na o le nei wa tinga ina ke wiso i le tino o le suia i tātou ia whai tātou ma upenga. Lea whoka ko kūla lata i vai awa le wha manatuina o lona maliu mano na toi tū manu malo. Awa toi a mai ele whe aule nei e toi wha manatu pea i tonu mata upule wha le a mai e pe telu le wha manatu. O le maliu ma pupua ngā ma whaingatā ma le telo wha fitauru i na ui ei le wha aola o le awa o ngasili ngā mo tātou.
tātou te la atulanga vai le whape ua ta pena mea uma masaunia mea uma ka kong whapela e leise si mea toe whape nana o ia te tātou o le e iai le tāua a o onga le ali whaola ma le wha manatu le ali e ao ona tātou o mea uma lava nei na o ma ina ia whai tātou ma whaataita inga le lei e ala fuinga vai le whai tau tātou whai tauranga e whai mai e le whaipunga e sutoru ai whaapei ona fo tofu sia o tau whaatasi ti ngā o kewiso i o tau oli ina ia fia o tau ma oli tele pe a whaalia maia tasi na vaenga ta ua o ta upu ta eo nei o whaafita oli na te au maia i whafole atangia o le iai o tātou i lona manuia e whaavau o whaafita uli o lo whaapenana whaamauti noa atili ai o lo o iai pēr lau whirwhiringa maule na e te wheiloa i le manuia o le atua pe o na whaamatala i le tātou mtaupu ua toi whaamanatu mai fo e pētelu le feta lainga Yesu amu ia o tau pe a upulanga ina o tau ma whasawai ati o tau ma tua ina pe pelo o tau i meleanga uma ona o hau wanga mo mua nai te tau ona tātou lo longo vinga i le mātai o 5 sutasi o lo o whaamanatu mai e Yesu le nā vanga tāua mo oe ma te le se whataita inga lo a mai e ma se whaamanatu o lo o whaapenana a mai e whailo mai e ia ole te tino fore launga Yesu nga inga ni matau pwini mai amu i o tau pe a la tau upuleanga ma whaasawa ia te o tau ma la tau tu ina fua o tau pepelo o tau i meleanga uma ono o ha ole vahanga le teilo ai e leo se mea wha e leo se mata upu foure na lera fonga lenga tu se pe telu me e awani a vea wha tofonga pe se i o se mea fou ia te o tau o lo whamanatu le apostola, po o whamanatu tustala, o taftofonga ma whawhitauli, e reo se mea fau leo langa whakeusiano, o se vaenga o le soifuanga whakeusiano e ta tau lava o na iate i tātou, e whitai hai pia ma tātou, a o le awa onga sili ma le whamanatu sili, ia a vea whawhitauli, e a o mai tātou, whapena o na iai tātou le malo, iai oe i te tonu, o le whaamanianga le atua, po le whaamanatu, o le vanga mua mua mai, o le awina mai e ke wisolo na nganga e whaamalo sia ai tātou ua saunia ono i lātou whaatua a wa o fuafuanga le atua i lowo langa, whaapena na ea fio ai ti ngā, e iei ti ngā, e iei whaafitauli, e iai ia so wa o le savalinga, e iai te tonu o le lua savalinga lea, o le tātou savalinga le na, o lo tātou wola la wha atua po le whaolaina o lo tangata, o mea le tala noa ai, o lo tala noa isia vaenga o le soifuanga, langa i eita ua mea pena e whaalongo le tala, i le upo le taerne, whai mai pete, o le tāua la, whai pusu, a whai e pulanga ina o tau ono le suafo ke wiso, amu ia o tau awa o lo tu mau ia te o tau le anganga mamalu, amu ia o mia tātou uma, a ti tilo foi lunga o atalo o mai lunga le, i le sawaina ma le fasiotia o nei kewisiano i ia tunu, e o ngai tangata a lapi ia nga kako keke e ma kako le vive, la ke kelo ngai taua la tutupu mai o le eima tangata whaolainga i tutonu. O le eima nei tangata whaolainga i tutonu. O le sawa whaatasi atu ai, le efe oti atu whaatasi ai. I te tonu o taua i e whai. Ai le ngata leo nisi o tunu o lo whapena ana sawa ina ai. Ai vai le mau o tangata, le foi. Ai sea, wa ola ke wiso, maua mauti no e lantou. O loa whapena ana wha mautu le upu lea, o loo iate, oe loo iate, o loo iate i tātou, lea nganga, o lea nganga alofa, lea nganga ola, lea nganga mamalu, lea nganga ngalue o lea tua, e na te le mawhaia o na tuuhina i tātou whaia ina le nā, pe whaavaivai i tātou i le mea le tū le nā, pe whapena na vesea i tātou i le vaenga le nā, ai whaatuma winai i tātou a tusa, ma le fina ngalo, o whaalia ai, le nei aso, maaso uma, ma taimi uma, lea lea lenga wha manatu le tāua,
o whawhitauri nei, i le soifuanga whaakeusiano. A wā tātou manatu lola i le whaenga lea le tele na tātou pe o le maternity o isi, e le mana o i whawhitauri. E le mana o i whapenana a fia lo na olanga, e se mai ma le mea tupu pe o le mere, wa sina whaenga longa lua na tāpu lea, le o i tātou tanonga. E se mai ma le mea te nofo lava o e mawhai, a fia ilo olanga whaakeusiano. A fia ilo tātou vāma le atua, o le vāanga nonga lua na, a vāanga mamua, o le au ngā la leo le o langa whaakeusiano iai whawhitauri, whai maile tala le apostolo, pole tustala, e ese le mānei o le mena, e whaatupu te le ina, a e langona la le mena, e te langona ina lai te tonu le nganga fisoswani, le nganga alofa, le ngā lue nao le atua, na te una ia tātou le manu malo, e te langona ina, e te le whaavaivai ai, e whaafitauri, e te le wha longo tinga, e te le whaapalapala ai, e le mawhai fo e le fili ona ia whaaleanga ina pe whaavaivai o tātou longa ata. Nā ole te soifua ma o wola, i le manu malo ke riso le titoni atoe. Pea no whatu le amatanga le tusi. O le whaitau le mataupu le. Au mai e Peteru le ata o Yesu i taimi whainga tā. Taimi o le whitaia ingo whaafitau e lei o se awa o ngā maua lunga tele na nā le whaola i le au so. Whaatasi mai utaia. Ai maise lau ke usiano. So ina ia whape nā o na tupu o le whaamoe moe lenga iei ile a foi ile misiona faola por misiona le ali na fua le fa te inga le lele ina ia ola matu mauta tu langa le ka ke le lalang o le tau te le lalangi matato yai o umana tapena Yesu le pen ofatu le nava yaso pa tal soi fua ile alofo le ngale le tua tato te fa manatu ua ia le maliu lea, o le ata lea, na awina mailo na alupele, e ina ia tongi ola, le lalolangi mawe, e sere ngasale le lalolangi mailu mo tangata. Le ala wa umana whaile mea na wa complete le leian mea na. O lo tātou wa olanga yaso whai so, e awa ina i tātou, wola ina le mea leo na whai. Whai wa taria ina Yesu e whai mo wali mo whaala, le wha moe moe, ia tupu pe ia te oile tau ti nonga le lei e te tau whi mawele mena, ia avea oe matangata fau pe ana whai atu le lava Yesu, e ke whiua su se mea fau i laulangi nei, e le ai a se mea fau i le laulangi le nei o tātou iai, pe ke whai mea fau luka wale o le whale o le la einga ke na ai ai, po mea o le po whea le laulangi na e whelua e te whiua whai mea fau i le se mea fau, tasi lava le mea fau le tala no le fionga le atua. A o ina le wha mauninga nga o le o ia ke uso tangata fau le. O le tangata fau la nga le tala no ai. E te tātou te whapena o na wha mauti no mo tangata ai e ilona tūlanga tuai sei oka e wha misa o le ngutu la antou e le maua ola o langi me sa so e fuma a le taimi ua whanau fauina ai le na tangata ua whanau fauina ua ola i le amio tonu ua hoti le tangata tuai whai mele tala tuspa ia e kua i te le se a foi se ngaluenga po se ata wa aia o le ai loa le langi leas i le soifuanga o le tangata e tō sina i fo i tangata mali liwa i fo i nisi tangata i le soifua whaaolaina po le tangata fōlea o le ngaluenga la le tangata fōlea e mawhai o na tō sina mai le tangata mali liwa e mpe sore koe o uofo le kangakala e se fo i langona tau poe whaatu se ngaluenga whai mai a o la unga pe telu mai hone manatu ai mai tangata sole. Ma kua i ofo ma kou la wali e le ia onga o langa sa iai nga o le whai wa mea e whai mai uofo. E ofo le ngata le wha longo le tala noa o tangata. Ai ofo ina o lato wa ai le soifuanga la soifua ma o lai. Tangata fōu le na. Mali liwa i o lato roto. Ma lato talia ai Yesu i le o langa le. Le la tātou iei peo na toi te whaamanatu le nā le apostolo, pore toi whaamanatu ngā Peteru. E tusana nemita aupu, e ala i whawhita uli le tātou si tala noai,
whawhitauri langa o lo whapenana na whamanatu ia te tātou so e ao lava o na tātou matai tuina o le whaaloto tele, o le whaala e au, o le whaamalosi au, o le tāua leo whawhitauri i lo so i fuamula ola. Whapenana e loa i le nganga mamalu, le nganga ngalue, le nganga lofa, le nganga wha tupu malosi e te langona ina. O atai me whetaia e tātou te langona ina. Whainga tāia a ki kilongi ngai kewisano no whasio tia po lai, o whapenana sa waina e rehen, maka koe nua. E alanga le tali malatou le kali aku mea le anga le whai, aisea, o loo ngā lua le nganga lofa, le nganga mamalu, le nganga alofa le nā o le tātou atua, loo ngā lua te tono tangata, e lātou te le talia ina ai, me te ngā lai whetai ai, ai lātou te whaatangia mai ai, le soifuanga, po le ola, po ke riso le te tonu, lātou te le tali mai ai se mea, ngā le tuatua e pule lātou po le arko i ngā whainga whai ai, sa wa pe fanga pe sasa po le ale to inga fai fa mele tala tuspa ia e le ai se metas ele mta po sfulu tu se fa linga fa mai ha pe na ona ye la to le malo le ata fa tu se tusa ina wa sa fanga fa mai wa la to ala langa ma fie la to wa sa mai poponga ta si le va pe no fetch ta sile na vaenga o whawhita. I te tono tuspa ia tusa whalinga. O le telo tangata na sao mai poponga, sao mai whangata, sao mai whawhita auri, sao mai mea lo whapenana whatai ai. E ke le kere se ngā luenga o whawhita auri ma whangata o le soifonga whakeusiano. Mō tātou e a o mai ei, e ma whai ona tātou o atu le manuia lea le atua. Nongo minga e ka kaunga e alu ma se, e te tauna e soifuma o wola i se olanga manu malo ya so uma. Fōringa i ke visa po le ale tu ai ngā whaingatā lo whetaya i matātou, ai maselo o langa whakeusian. E ese mai pena whatu, e ese mea malau, mane mea whaatupo tangata, mane se mele te soifuma e olai. O se mea lo whapenana e whai pe ya so uma. E leo lo winga ngā, o le vanga longa lua ngā le tātou mtau. Vanga mua, o le lu i tau tātou, le si vaenga lo wha amalo si awe ala apostolo le vaenga le. O lo wha penana wha amanatu mai ile tusi le, mai ile, ina ia le toe usustai o ia i tu na nau o tangata, i ina ia tau, i ona tau sanga o te toe ile tino, a ia usustai le fina ngalo le atua. Tasi le vaenga tāua o le o langa whea ngai mwha whitauri. Ina ia le ngata whaataitai tātou ia ke riso, au mai e pētelu le ata whaataitai, toi au mai le winga, o le olanga whaakewisiano, tasi le si le vaenga tāua, ina ia le toi ustai tātou i o tātou na ngona vai sai ai, a ia a vefa whitauli, e mauti noa i lo lanto, e te whaalongolongo ai, ma e ustai atu ai, ma e whai le whina ngalo le atua, ma tuina atu lau tangata pa ia whai ma penga o le man malo o lo tātou wali, i le soifuanga pe o na tātou soifuanga o lai. E tele la se vaenga a oina. E leo se mea masia siei le maftia pe a avea oe ma ke usiano ina ua sawaina pe ona whamanatu pe telu, ma Ioane ona ole tala ina, ole tala le lei, sa la tau ori ono sawanga, ole wha ilonga fo ilea, ole iai, ole atua wha atasi, ma le ngā luenga, o lo wha pēnana fi tatu ngai la tau, ole esi vaenga longa lua le melea. Ole tā ua wha fi tauri, po le tā ua wha fi tauri, ile soifuanga le wha kewisiano, o lo wha amauti noa i le tangata, o le vaenga o lo soifuma o lai, fai pasifuma leon fai maile, fai matalanga. Awa foe na iala o na tu, a fai e pulanga ina o tau ona o le suafo ke weso, amu ia o tau awa o lo tu mau ia te o tau leanga ngamaru o le atua, o loo fai o ia e lan tau a uavi ia o tau, awa foe na iala o na
whaatinga inga so o tau ina ua whasio tangata, pe ngā oi, pe mio leanga, ia pe ina ua asia si fua i mea a isi tangata, ai a whae whaatinga ina se tasi awa o ia or kewiseano, awa le maasia sei o ia a ia vivi i atu i le atua ona o lea lava vaenga taua, po lea mea ua whapenana, o peono te whamanatu le na, peono whamanatu tele na, o le toe ta tala maina le apostolo, o tustala, o le vaenga maa, na ia ngā lo whapenana tatu te tanu, awa ia ngata i ia aso, ona mawai o le olanga nei, ona whaia i la taule manao o e whaapau sa wawali i le whaamata itu, matu ina nau, ma i ngā awa, ia ma le ifo i tupua, e sori ele tu la fona o le melea, e ofuai, ma fia ai la tau awa tau te le, tau fetuli ma i la tau i le lava au lava vale, sili, la tau te tala atu le tala i e ua saunia, e wha masino i e ola, ma e ua onti, o le melea, na fola atu e le tala le lei i e ua onti, ina ia wha asala ina i la tau i le tino, i la le tangata, a e ola ai le anganga, praise God, o le tala ma le wha manatu le na, pai le tala le apostolo, wate wha manatu i, fola mai le tala le lei e wati le o tala no le oti le wale ai ka ko malalang o le tala no tatu te ola ai oki o ka ko wanganga ai na fo ina mai e Yesu le tala le lei se toi fa manatu at itato ina ia maua tato le ola tangas fo i fuaina o lana mea lo falena a vea i oe a vea u matangata ua fa nau fo wina ina ia e loma e soifuma ola ise o langa matanga o fie pe ona wha manatu. Ono na ole melea na fola atu ai le tala le lei i e ua oti. Tangata leo wha penana whea lua i alea matua i oti. Oki ale soifuanga le soifuma ola ai. Tangata ile o iai keriso. Le tangata le o iai le alofa. Tangata e fasio tangata. Le tangata ngaoi. Le tangata wha atupu bevesi. Wha meina ili wha mantalanga. Na fola atu e ile tala le lei e uoti, ina ia whaasala ina ila tau ile tino, ina ia whaalea o ngaina, ina ia whaasala ina ia avesea, o loo tala noi ngā luenga leanga le oti o sātani malona maaloma mea umalawa, ae le nei le tu, ile whaamoemoea ia, ile tino, ila le tangata, ae ola ai, ile anganga, ile atua, ola ile nganga la le nganga ile atua ole fa moe male au male manatu mawalunga le ole apostolo politistala alto ino petelu ina ia fa mauti noa fa fitauli o popuanga o me tupu me ali mai tasia vaenga oisi peno fetu ole tele o tatou e faia singa le fia tele i tupu fa vitau tan oye nga me vole e ke muso e te muso e fa pena e fa longo ku o taulanga inga o se mea o lo fia i le ali pe fa sapo le ale tu ainga soifuanga fa tua le ma tal tonu ma maulo lo te ke so ai te fa longo tu e te langona me ke alwaku ia e fai tangata ia te oe. E whapena ona telo me ka fia poloka, ka hofi mai ma whapena ona e te vai atu. O mea ume ka kaunga ia, ewa kua e seare mea la pe whaakuku mai. Whai e tangata. Ai maseleri o laulangi. O mea la na letara no ai. O lo whaamanatu mea te i tātou. A ole taimi a kau kukele i whaorainga, o inga ngā whai mai ole mea na ele while muro ngatu. E te sau fo i lau tangata tu lauranga ngana. O kene kei o, a whenme lo le whia tangata le o e kau mo lo whia tangata. Le ngā tūlanga le talo na pete le whai mai ua oti i le tino na ai ola i le nganga ina ia ola i le atua. Lona whina ngalo ina ia manuia. Whai mai na i ole tala le taiao nei vangu momuanga. O whawhita auli la, o lou mori ma watu ia ke weso, ai wha amatanga, ma tauleanga ina, ma wha penana whai mai o te ngahoi,
fias futau sanga o levan tua na mena ai ngai me tangata le tua nai fa le angai ai va ai mai e le toi fa pena ona tupu lo la ngona fa misa ma fo angai se fa mai le tala le apele a wato te ofo I toftofonga pe o le afi na o ya to e fai ma toftofonga ya to pese I o se mea fo manga ya la kalanga manga ya la fa manatu nga la apostolo pe o se mea fo ele o se mea fo la pe ele o se mea fa pe na ona o foi fe mai e o ya to ai fa pe ona fo tofu sia o to koe avere lava ai le maliu ma le toi tu ke wiso ma le iaio Yesu le soifuanga tolu ma le tausanga au iaila na misiona ai kilo leng ai se ke minga file mua e o lava ina ua iai o ia lungo sa tau le lava fai le lava e fa pe na ona tusi pele lima fai pe se ia o lava ina toi tu le lava iai e o mai le so o le fa manatu la le apostolo aua le ausoi aua ni o tau manatu e fa pena ona fole na vaenga pena fe atu mata o le vaenga te tau ona ia le olanga fa ke usiano o fa fita ule nga venga o fa fita ule o savalinga o fa fita ule tupu mai lau ai atu o le mangia lau fa fita ule o mai e na te una ia ai lo tato lo ato e te la ngona nai e te tiro o lo o iai le anganga mamalu, le anganga alofa, le anganga lue, le anganga te una ia tātou I le manu malo, o lo nga lue la mena I tonu ia te tātou. Le anganga linga wha amalo stele la apostolo, ma toi wha amanatu lau ke usiano I utei wa whata ape solo. Ina ia mau pele vahenga tā uale na, I to tonu o lo lantou soi fua wha ape, nana wha tua, ia mau pe ia ke wiso, pefa tuli nga I solo, ona ole tana le lei. Aua ne suia, maua e pele na, aisa langa lue mai, e tupu pe I te tonu ia te tātou le navaenga ma naia tele, o le soifuanga o ke riso I te tonu, o le anganga alofa, le anganga mamalu, le anganga lue o le atua, na te taita ina I tātou. E le o iaila se upu whaasai te tonu ranga nei, a le tāua, o le tala no I le tāua, o le whitaia o oe maumu whawhitauri. E iai le vaenga o lo fa pe na fa na o lo ise vaenga le lei o le tūlea o lo o mai lo tātou soifuanga fa ke wisan pe na fa atu le vaenga longa lua le la tātou tala noa ese mai le vaenga mona vaenga longa lua la lea o le vaenga longa lua aua fo'i na I ala o na fa atinga ina so o tau ina ua fasio tangata pe ngā oi pe a mioleanga po ina ua asi fua I mea ale istangata. Ai a fai e whaatinga ina se tasi ona o ia o le kewisano, aua le maasiasi ai, o ia a ia vivi I atu le atua, ka ko o le vaenga longa lua, o lena whaamatana mai, le ngata, o lo whamanatu mai ai, aua le alo mai maftianga, ai whaawau pea ona whaia le mea sao, tusa ma le fina ngalo le atua ina ia whapena o na onga kasi le leile mene ma le vala awina ma le fina ngalo o le atua o le vaenga longa lua la o le whamatala I le vaenga su lima su ro whamanatu me whaimai awala I tupu whawhitauri lea inga wa e loke fua wa e tango fua wa e pai fua iai una wa e ngufua e mawhai le tūlanga o le ola ngatala ina o iai o le tangata whanau fowina. E leo se mea maasiasi ai le mafatia pe a vea oi ma kewisiano. A o le mea le tala noa. Ma le vaenga tāua le fia wai. Pa ua le whaitotoa e mawhai. O le sesenga ngā whawhitau li vaenga momona ngā watu. O le vaenga longa lua. Nea o tātou tala noa. E ana ngā tupu whawhitau I istangata mafua mai. Wa pai fua o loke fua fai fua o lo na fua to singa la wa ai fua me le kaunga ia ai a sa o ale me te manatu fe me le fa matalanga aua foi le yala ona fa atinga ina so o to ina ua fa so tangata pe nga oi pe a mioleanga pe ona iwa siasi fua I mea a istangata
o le mangingo ia o le whamatalanga tusi. E alanga mafua menei, wa mafua ona wa e whai fua, loke fua, pae fua iai, mana o fua iai, wa e alu fua iai le mele te tau na alu iai. E le te tau, o tu ua se whasa, o le whawhi tauli, o le vaenga longa lua le, o le whiau le tau nei, e alana mafua ona e tingaina mo o tingainga, lang o se mea o ngofua o e mawhai, wa e nofua o e matatala e atu lo loto te apolo ma mena e whai mai ai, wa e alu fua loke fua o, wa e alu fua whai kala o, wa e mui fua, wa e kango fua whapenga, na whai se plan pipelo ma se pelan lelelei, a whai o se keu siano, ma o se keu siano. Tasi le vaenga sa mo te le ngā se whaamatalanga. Lango mele tupu, o le mele aliari, te le tono nia tunu upea kako kilkilo iei, te le me whapena na whau iar kero ki siano whau i tua, whainga o lanto awala. Mai o la o friend na life ngo fie, ma. E ese mai le mea na ma le mea ta o le lofa tu no le atua e te tala ma le whatitoa. Ma le tūlanga le tala no le taeau le nei. E a fua o na tupu le whawhitauru, inga wa ingo fua o e mawhai. Wa e whai asisi a wala, wa e whaui, whapenana e nau e te alu, e whai sisi mea ese mai male mele, whapenana tusa ma le whinangalo le tupela koe ngana. Kulanga le, o hau e whai lo tōrua, e manatu sisi whine. Tasi le a wala. E mawhai e o na tupu le whawhitauru la lea, o hau lava na mafua ai. Ele o sesi, ele o le ngango le rie, ele o le tia polo na mafuai, a o wai o mana o lo lotu. Wa o whaatino mana o lo lotu. Le ala whai te ai le vaenga longa lua le, o lo o tala no mai le apostolo polo tustala, uso ke wisiano, o whea lava le lalo langi o e ai. Pa wale a wha moe male lui tau e fua, wha amanatu ia tō, aua ko ke manga o fua i mea ngai, ko ke wha ilanga tupu ai lea, le sala. E te le ai se whawhitauri. E le alo vinga ngā le whiau le so, o le tāua whawhitauri e manuia e whapenana o mai le si whiau sili o le na ina fo ina o tātou. A wā lesi le vāinga tāua, tō wia i tātou pe tu se wharinga. O la tō umana man malo o le a whaapaleina. Le tau te le io o atu le na vāinga. A le tau te tala noa, a le whawhitauri lea. E le se whawhitauri e kau wia ai, oi. I se mea le lei. O le whawhitauri a la e, o le whawhitauri e tupu lava i ati oi. Pe a whai, e le mawhaina pū lea le leo tātou langona, tātou loto, tātou mana onga lea. Lea lea lengi wha mare tala tu se Iakopo, o whe e tupu mai ei taua mamisa, sau mai tono mana onga leanga i te tono tātou tangata. A te tau ona tātou soi fua maola le lei, o umana ta pena le lei, le tangata lilo lea, i au sita i atu. I le fina ngalo le atua. E ta ua tele la. Le vahenga leo o tala no ai. E wha manatu mai ai. Le anga awane o tātou o ese mai. Ma le fina ngalo ta pena le atua. I lo soi fua. O lo wola. O lo tātou si o manga ta ua lea. E ao ona tātou soi fua ma ola man malo ai. Le ala toi wha manatu le menga. Longo winga. E longa winga sa mo le nei tae, e le kakau ka ko whaia le mena, wa e le manino la na wha manatu ngai wha pesumo lea, awa fo ina i ala o na wha atinga ina, so o tau ina ua whasio tangata, pe ngā hoi, pe amio leanga, pe una ua asia si fua. Pe no ua asia si fua, ma kua ya sa moa matu te le mani usila, whai le matu mamanga, talale whai te lo taimi, whai ale talale te lo taimi, lau whanau keimi o mako, whake lerka ko whakoanga, ka kouri spiko, o le ngaoi spiko. O mo kua marosia. Ile na temi me aleo ke nga whaia ke laku sore. Ki kilo ke ilo mamawa kuawa mama le spito. Ua fo ngaoi. E whaingu ngua whaia male ono sa. Na fo ufa marosi. Whaia le tala lea. Iso mantu. Isa ua inga sa ufa nau. Taimi fo ile whapena. Na matu sa mua wale manga na o lai. Whaia le kala le whake lerka ko ngā whai. Whake lerka ko manga talo. To to mo me uma. Ka ko le spiko. Nga oi le spiko. Ala ngai whati whamana tu mai. Te tonu fo le rei atunu. E ana nga kupu fo le mele. Lo walu fo. Kango fo ye. O le whawhita. Uli anga te lua whita ia. Ima oi aso uma. Pe a whai.
e le malie lo loto i se mea lo whapenana e soifuma e olai. A whai ele o ola ke wiso, whainga tāteli, o whawhitauri la tu inga mene whape o aure ke wisiano. A o lete o te ola le olanga nei, ele o iai ke wiso, ele o iai le anganga mamalu, ele o iai se file mua o le alofa tu noa, o lo o te tone, uanga se leipo fole le whaamba pilo mau. A ele o ola aia o le mele, a whai o le te ola aso whai so o le mene, ele ei o te loa ea ule i unga o lo uolanga. Ai a whai o whapena o na tupu se whawhitauli o na ua e whaia mo o mia o e maule mea ta o le nganga wha maua lalo wha to ese whapenana li liu ese wha sanga ese aua te whapenana e mana au iei wa le whaingo fie po le simple nga o le wha moe moe o le whe au le aso le nei e alanga tupu mea nei o lo kango fu iei a ka akia mai o le ato o le bank o le whaloloa ma mele i tonu whaloki ma a ka akia o le aia se me ke manga o e fua wa lava matutoe mele wa umana e whaatau wa lava matutoe le me ke saulu whare wa malia no noto le siasa fua i le li koe whaapopo mai fo i le lofo le li koe whaatau nu ala lava maua le while mu a o le mafau no e whamere tare tuspa ia a e anu lala lo mafau i a wala pong sa mai mafau le o le a pape ngā o ngā saulo le whiri e whaatau nuu langa plan sau e ngā oi fasi ki kinga lo makako o ngā e ti ngā ina lo lea o na e o lo le se tu langa whainga tāle na ai whai mai la le whamanatu a wā o le keresiano lawa ia o le o langa ia keresiano ma le whaatua tua ai a whai e whaati ngā ina se tasi awa o le keresiano awa le mas awa le pumasesi fe me awa le fa vai vai e fuolo tangata awa ni vai fuolo loto ai vivi i ma fa ftai le atua langa o le fa moe na o le plan lava le na o le fa o le tūlanga lava le te tau ona e iai ma o mauti no le ta ia le keresiano le tana no ai sea fe mai le fa mutalanga a sufitu a wā ona poni, a wā i le whaipoina sumai ono. E tasia a wā o ia o le keresiano, a wale māsiasi e oia. A ia vivi i atu o le anganga whaafitai, pē maua pē le maua. A wani o tātou whaavaivaia, pē ke laku le whale, o le ngā ainga e matango fia ke unga, le leimea unga, ke ia le ufa pena ona le fia ai wale le manga o ke ko ilalo o le kasi ana fa vitau wale mana o fa ke la ku o fa fitai le atua na ainga o lai matango fia wa ye o le kaimia ia le atua wanga le lei wa fa pena na fo ile o le fo ile atua ile na ainga o fa matango fia e o foi no taimi e fa pena ona e loa e fa so mai le mo tato almere e la kwai o le fale o le ainga o ka so le ese le manga i le kulanga me kama ki vi fole le kava a kole si ku le la au me uma pa pe a se ele ka fo le o fa pe de ai ale fe me le tale tu spaia e fe bismo ai a fa fa tinga ina se tasi on a wa o yor kevson a wole masias a fa tinga ina o le tinga ina le tala noa ai, o le tala noa i whaafitauri e tātou te whitai ai. Pēna o le se lauta la lau tupe whaasoa. O lo mawhauwhaure ke manga o whakele lo mawhauwhaure se lauta la lea. Nei, lava le se lauta la ngā lo ma, le mele ngatai le mawhauwhaure. Awange i whaatinga ina e fuolo mawhauwhaure. O la e alo koe whaisisi mea whaapopo atulunga. Koe era lungo sisi mea tono mele ke manga o inga ia a me ia ki ma fo o mele e fa pena e maua lava ai le timing na a le mele mana mia fa mai a wana if atinga ina o wana i masias lava ai i mele o eva ai o a ia vivi i ma fa aftai lo loto ile ali fa aftai le tu la fo i se uso o te loma mo tino e lo timing fa pena le sile mea leinga tinga ina tato. Te watu loi o.
kulo fa pe ka ko pe tatou ne atunu le pe o se tatou atunu sa ia le tele ni me pe o na ia o e kofo ko kon fa ka vale ke la ku o le fa ka vale o ale ke manga o kamala po kama o kamale la tinga ina na te mafatia ele nga fatia ma le manos ile o le mana onga ma le fa mo le apostolo lo fa pe na te fa manatu ya te tatou fa mai a ia vivi ia tu le atua ono le lava me mika pe o ile atua ono le na me te yai le te yai na e fia la ia asea se o lava ia e ka u lava e o lava ia tatou lo vaenga tau o le me te tau ona tupu awone to sole malosi le merete awone to solo mana o le melenga tai le malos ia fuaena o nga tasi pe ma mele ye le fina ngalo lo tanto o tu alfa mo e le fu nga lenga tele na isi ainga ke usano lo fa pe na lo wa o fiu ko ai wa se fo le me wa ye wa lo o ki kilo ko o le lava nga le ku fu mai me ye ku ye asa to singa ngo fia le mafau ale tala noa pe telu mfa manatu le fe aule na ia te tantu a fai fa atinga ina se tasi awa o ia ke usano ioi ole fa malsi aule na a fai fa tai oi ma fa vitao ono o ke usano mita lo wanganga ile ali tanga taua ele taua ele vanga taua se mai ele me tupu tangata vanga non tono aule le taule nei olo ina le fai po sumari sufitu ma suwa fa pe a ona po nei e a matai le fa msnonga le ainga o le atua a fai fo e mo ya te ila to pese a le ngata anga o e fa longo ta ile tala le leia le atua pe a fai fo e toi ina le mfai ona fa olaina o le amia tonu po fela tu ma ia i le fa le matau ma le anga sala vanga longa luana o lo fa manatu le apostolo ma au mai ele fe au mo tatou e le fa asino le fai pule nei i le fa amsinonga mumuli a ole a inga le atua la inga le atua lo ina le ile afo ile e tilo nei le pelu ile pelu no mta po sfuma le lua o lo amai ele fa manatu le nale ile au ke o lo ia ile o inga o le fa manatu fe mele tala fe poe e fitu a fe talia o tole o inga o lo tausi mai le atua ia o tau pe tausi ia tali a wa o aise a tali ua lea o ina o lona tama a fai au noa o tau male o inga ua tofu si ai le whanau uma lava o tama to i fale o tau ai leo ni a tali a wa a fai sai ai la tau ta ma tau tau tino e na o ai mai ai a te tau sa tau whaalongo iai ai le sili ea i se a o na tau sustai i le tama o tau anganga tau te olai a wao i la tau na la tau a i mai ia te tau ina ia so titi i lo la tau faitalia pe tai ona o ia ua o mai o ia ia o ngā ia te tau ina ia tofu sia tau i lana mio lelei o inga mo foi a o iai le manatu iai o se mea fie e ori iai a o le mea whaano no ai muli ane ua fua mai ai lea fua o le mea tonu manuia ai e wa o ina ai o le mea lea i nā whaamalosi ai ia i lima o e wangangase matuli vai e ua vai i le malea i nā awha ia o ala lau le lei mo o tau vai ne ma peva o tau vai e se le mangaia kala le apostol tala tustala vai ngalunga lua lea o le whaamanatu lea ale apostolo o le ele upunga a fai o lo whapena na whaamanatu mai a te tātou le vaenga lea o isi tangata whapea loa a o le whaamanatu lea o lo au mai ei i le tuse pe te ruwhe mai e le o tala noa
i le whaamasinonga, a lo tala noa i le awa inga, e te ono sai ai. A whaila toi a le whaolaina le tangata whaatuatua, ono o le awa inga, ma le ono sai whaingata, a o whela tu ma le tangata whaale matau, whamanatu la ngara apostolo mai. Tai vengta le atua, tangata tali tonu ma le sala mai, mua whaalia i la taupe la taute, ngā whatia ina whaingata, a le awa inga le tala noai, o le awa inga ta mai le atari, whamai le tala tu se pelu, whapei o na iai tātou ta mai whale tino, ea oa i mai la tau pulea i le taimi ma tūlanga o taimi uma ina ia tātou masangi ai, a le fia ta mai por tina o na sasa ma oa i tātou, whamai le tala ale tu stala ai le sili ea ona ta hua le o inga o le tatu ta ma o le langi i lana whanau ina ia ola i se o langa le lei ma se o langa manuia le ala wha manatu le apostolo i ile whaipura ngā sufit suwa whenga longa lua e wha maa losi e la te ya la tau e li liu ase mai ai i mea whaingata ma le soifuanga ma le o langa le ai ina ia soifua se soifuanga ma naia ma whaalango a tili atu ia te ia tolu. Saunia ai tātou e whengai, ma isi whaasosonga e whapena ona e manu maloina, e na te ave oi, e le tu ua tātou le tua se mea kere mawhaia, e na te ave tātou le mea siri ona mawalunga whaa, ina ia whasosoani ai te tātou e tū mau ile, whaamaoni ma le whaatuatua ma le talitonu atu, e tātou te laasi ai. Whainga tāo le soifong. Le alanga le tala noe a whai toi a le whaolaina. Le tangata whaatuatua tala no le tele o whawhita auli a te tātou. Ang no fole vitai whamanatu. A whela e kuku mai kanka whaale maka. O le mea sa o alaia e le aisa wanoa le nā tangata. A le tangata le au mai e whamanatu mai le wangalunga tolu. A whai le mea ngā ringa whaatuai. Le tala noe le mtau. A whai koe ale whaolainga le tangata whaatuatua. Whetale. Lale winga le whamatalanga. Wa kele angisi wa whapena o na si o la tau sāle i uma. Whapena na wa hawher whainga malanga le taitai. Ma fuasa wa whainga tāia i la tau. Wa mawalunga lo la tau wa ai le tūlanga tu ina nau o mata tu ina nau e tino. Whaali dea vale solo leo langa nei. A le wha manatu mai i. O le wahenga o le winga le nei o le nwhai po whape mai. E o lava. E o lava i tangata mia tonu, tangata whaolaina, tangata talitonu, tangata fau, tali esu. E o lava i ati oe maa. Whea ngai ma whainga tāia. O popo ngā o whainga tā o le soifuanga. Lele whea me tala, whai toi a le mwhai. Ono o le whainga tā o le ola. O whea tū mai oe le tangata whai. Na e lole ngā, i le amia tonu o le atua, le tā uolo ono sa e te manu iai. A o le tangata le whalongo, le unga na, o le unga na, e li liua setu, ma whape nana, a o ina i tātou, i lona whina ngalo a mata, ma le tā whape na, o na whaamatala ina, le tā ua, ma le ao ngā, o lo soifua, ono sa i whaingatā. Waanga mua, tangata o lo whape nana, o le whai upura nei, o lo tuse Peteru na avatu tangata talitonu o lo whea ngai masawanga. Ono sa ia ina, tu maua ina, aua popole, tai pia whaatanga pia le ta inga lo na nganga, o a whawhi tauli, ono sa ia inga, wahangolonga lua. Ta watu ai tangata u whaalaina, o le whaswhai taulea, e le whaole, o lo inga pe whainga taa, mo e mi o tonu, ona whaolaina, e le whaapea o le a whaolatanga, e le mawhai mo e mi o tonu, ai o loo la tau wala, i le whaolatanga tu mau i tofutufonga, tu mau i whaingata, tu mau lo tātou sāwalinga. O le whaamanatu ngā le apostolo lo, ave ai po le tustala, whaamanatu tangata whaolaina. Ina ia, whamai, pe whaingata mo ea mi o tonu, ona whaolaina, e le whaapea o loo tala noa i le whaolatanga, o loo tala noa whaamamafa, e mawhai te le mo ea mi o tonu, ai o lola tau wala, i le whaolatanga, e mo o mea le ono sai matutu mawai, ina ia ata ngia mai ai, le soifuanga, ma malu o le atua, loo ngā lua i te tonu ia te tātou,
Vaenga no tolu taula iatu I maftianga. Le sile fa manato petelu ile au keresiano. Fai mai o lo fa mafai petelu o se mea o masani e tanga titajon ai o na maftianga e fa mama ina ma fa malo si ai e le atua ma fa mal fai mai fa mama ina ai ma fa malo si ai e le atua le soifua ma le olanga o tātou tangata I se soifuanga mi o tonu ma le manu malo I le olanga lo tātou wola ai. Vaenga no na wha o lo o tara noa ai. Vaenga no ngarima o lo o wha manatu fwe pe teru I le vaenga. O lo o wha pe mai pe teru o a inga. Pena tātou wha longa tu se pe teru mita pa sumalua. O a inga tā ua tele. E tā ua tele lea o mai telo e teime o le alofa o le atua. E o a ime a wa pe la tu fau tātou o langa le e ti tilo le soifuanga I le tino nei. A whaia ke le a mana ia ina. O la tu fau e. Te la ngona ina. Whaia me ke roko ke whaano ko pe le mana ia le ngā soifuanga. A o le alofa tu no le atua whamanatu ngā pe telu. O se o inga e au mai. O loo au mai le alofa o le atua. Vaenga lo noongo whamai o le whaamsinonga o la tala noa I le lumana. Ua whaatusa ai le whai upupupu ngā o le au whaatuatua I le taimi nei ma pupu ngā o le ao I tangatanga sala I le lumana. O lona winga o le asili pupu ngā e o ia I la tau le whaalongo fe momo wai ma le letari ina I le taimi munmuri ai whape nā o na fifi le mua le kewisian. O le long se fulu lo whamatana mai o le wala au whaatino le nā. O lo whamanatu mai hei a te tātou I le whai upusi moriwa. O le nei o I lātou ua ti ngā ina e tusa ma le whina ngalo le atua. Ia lātou tu ina atu ma le mi o le leo lātou lava ola I le na whaia mea uma o ia e whaamaoni. O le maa ngai o le mea mumuli le tāna. Fai pasumare wale nei, fai pu e vea o se wala au I tangata ta tonu ina ia ola I se o langa mi tonu ma whaala o longia I le atua e ui lava I le whape nana iei whawhitau ai a tupu pēa le langona, vaenga ia tonu I tonu fai pasumare iwa. Te lo oe le oso le lele talma oe le langi pēa o na wala au mai. Momua, so se mea lava o lo e wha atua mai ele tus pa ia. Tātou te wha atua I le atua I taimi, lei ma taimi le solonga le lei ma taimi whaingatā. Tu uina atu lo wola ma le while mu ma le manuia. I le na wala wina tātou lua o lo whape nana whamatala. Momoa lo whape nana whamatala. Wha atua ma wha atua ila loina ai le fefe matpana ai lua. Wha atua ma le manu ma lo whape nana ave esele atu wale. Tu atu lo wola ia te ia I lana tausinga ma le whaalo alongia pea o lona wana awina mō tātou I le mā lo ua au mai o Yesu Kewiso e te manuia ma o soifua manuia ai. Mai le unga le whamatalanga o le neimita upu ne taia. O le unga le toi whamanatu ai. Kewisiano uma o lātou o whaora ina o le whi aule le apostolo. Whamanatu ia te tātou. Ngā ruenga mtapu sufa whai lua whai mai. Ua wha maa losi I loto le au so. Ma apopo I atu I le tu mau I le wha atua ua wha pe atu foi. O pupua ngā e tele e te tau ona tātou sao atu ai I le maa lo le atua. Ua wha maa losi loto le au so. Ma apopo I atu tu mau I le wha atua ma wha pe atu foi. O pupua ngā e tele e te tau ona tātou sao atu ai I le malo le atua. O le sao la leo whaafitau le soifuanga nei, I lo soifua whaaleanganga ma lo wola, I le ngā luenga ma le walawina, e tauia ai tātou I le taimi munmuri. O se whaalau tele le la pastor mai, na toe foia polo ma pānapa, e whaapenana siasia, I le talitonu le ai uma, I le talitonunga, I ai uma I le I, lewa o na whaamanatu ai. Ma oso fia ai le whaaletino I la ngona o tangata, na I loa ai la ua le lamatia na la tau whesanga I petai, na la tau tatonu e ai la tau tiute,
tau ave whaamalusi awai tangata taton fou e tusa lava po le ale whaingata o le ngāluenga ai tau lava ona tātou lango ina tangata whaatua fou ma ono sai au maia se au ai maise e o mai au wā e le I whaingofie ia Iesulo na alu le sātauru ona ole manuia o le tangata kerisiano lo e soifua ma o wolai. Le wha moe na le whi aua le wha alotanga le tae aone nei. E leo se kerisiano sola ese, e leo se kerisiano e wha pēnā o na tu watu nei tangata fō. O le ale taimi whainga tā whiangai o loo ta onto le wha moe. O le tā ua o wha whitauli o le soifuanga wha kerisiano. E te sauwhanga, tasi lea sao o wha whitauli lo soifua ma lo wola. E o i tā ua peo na wha manatu. Maina la tau wha malosia le au so ma wha la e au la tau ina ia tu mau lo la tau wha tua. Ma wha manatu atu ia i la tau o le uru atu i le malo le atua. E mana o mia aile onu sai. E mana o mia aile onu sai. O le tele wha whitauli e ta ina i tātou I le loto fia ma le tali tonu atu sa whanga I le manuia. Lelo whanga whi mai tala Yesu. Au ono le ia ma le wha maoni. Uru whale mai. Ono sa ia na. Mawai oe. Ke usiano. Ai maisele ka le sia ma tātou umar whanau. O e ua tau whanau ina. O e ua whapena o na whapayaina. E ua iai le wala wina. E iai le sao whawhitauli o le soifuanga I ati oe maa. Ai leo se fa fita auli na fa o lo fa pena na fa ia tangata. E leo tala noi melo tupu le tu le anga le tala noi a lo tala noi se vaenga tau. A fe meri fa ipu mumuri. E te tau ia ila tau o e o kerisiano fa tu ono la tu ina tu mal fa maoni lo la tu se fu malola. A le tu fa manatu tu singa ngalwe. Ia tātou ono sa ia ina fa fita auli. Wa ile sao fa fita auli na. I lo soifua mo lo wolo. Fe au na leta yao. Fa manatu ele neva yaso lo sauni atu le lava yaso pe apu le rofa le atu e auli atu. E te toi manatu ai I puapua ngā o lo tātou whaola. Na tūla I mai. Fa atupu ai sauni ai tātou I le manuia e whaavau. A whaina a fio Yesu I le sātauro ma whainga tā. Mai ale misiona sa a mata mai. Se ia o ai lungo o sātauro. Ele I mapu le whaifai. Ele I mapu tala, ele I mapu ai me tinga. Ai whe mei a saunoanga whai o Yesu. Lau tama ai. Wha ma ngalo a wau ala tau le lole me o la tau whaia. Lale ata le mele. Sa ono sai poponga ina ia saufa ngā oe ma. O le ata le sa ia whaata I tai mei a te tātou. So se tangata talia ina o ia. Talia whaatasi ma wala na uia. E whape na. Ona iai le file mula tu. E whamania mai le atua nei aso. Mo moli atu alo nanganga. E tā ua le au nei aso. Mo I tātou. E tu maule vi inga I le atua. Iai le file mo nei aso. Ona Yesu la tātou whai se talo. Lo mātou ta mai sili ma malu pa ia. I le suafa lo mātou wō. Lo mātou whengainga o Yesu. Le mana o lo wanganga. E momoli le whaafitai lau fio e ala ia wafionga o e whaamanatu mai. Le ngata ia tau o mātou uso ma mātou tu whaafino ta mau tina o whanau. Ia vele nei whi au te whaamanatu pe a te mātou. O nisi teimi a leise tupe o mātou vai a pe se I ua le ai lau fio ia I mātou. Whaamangalo. Whaamangalo lo mātou whaatua I titi. Whaafitau lia. E o mai eile a lofa tu no lau fio. E eile sao whawhitauri o le olanga neo whitai me mātou. I le mālo mātou te sao whanga. Ia whamanuia le whalongolongo se o mātou watunu. Paanga lunga le Facebook Live. Le YouTube channel. Tono nea tunu male la lolangi atoa. Ia momoli atu o lo wanganga le nefe au whamanatu ia te mātou. Ma. Manuia la ona whaatonu sunga te whengainga ma whatua ma sele no whaialo. Ia au na lo o whapena ta pena ne ta e whawaulu whaau. Ma sele au whatua uma. Ea manuia so mātou ainga mafuta ngā luenga tonu nei atunu nei o mātou whanau a onga. Lea so mulmuli nei tu ua malolo whaafitai ai lo mātou atua e lo walofa.
na i o mātou whanau ma nātou wa onga i le nei kua ka mua mua whaafatai ma vi ia ai lau fio. Whaamanuia mai lau fio i au atutoe ia i umea umalo vi inga Yesu o mātou wolem wana au atuai nei. Amen e amen. Whaafatai tele lau, whaamanuia le li manguia le weekend.
Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polu and Savai. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.